Ona thengia ya mathukuru gucokereria thutha wamo kuhingwo ihinda-ini ritanyihiire mieri 9 kuri na aciari matari maracokio ciana ciao mathukuru-ini. Kaunti-ini ya Kitui aciari taya maya gwikora ugwati-ini wa guikio ngono uu ni kuringana na County Commissioner wa Kitui John Odego akiuga aciari matiri na gitumio giothe gia kwigwatia niki matacoketie ciana thukuru-ini. Wasasi wanatakiwa wapeleke watoto shuleni, na tutaanza kusaka wasasi ambao wajapeleka watoto shule, wapeleke watoto shule, kwa sababu shule ya msingi ni bure, hakuna malipo, na shule ya upili ya day pia ni bure. Odego augite muthenya ni marakorwo magithiururuka mathukuru-ini na kuoya ithabu ria uria arutwo macokereirie riria ari kumateithiriria gukurana ni arutwo ariku matacokete. Wale ambao wajaripoti tumewapatia muda kidogo, siku 2-3. Basi ikianza wiki wa kesho na watoto wajaripoti shuleni, tumeitisha orodha zao na mahali ambapo wanatoka, na machifu wetu wako tayari na watawasaka, na hata polisi wako tayari watasakwa na kupelekwa shuleni, na wazazi wao watajibu ni kwa nini wajaenda shule. Thukuru-ini wa muthingi wa Central tauni-ini ya Kitui, murutani munene Maiko Kaboro arauga gicunji kinene kia arutwo thukuru-ini uyu ni marikitie gucokereria, akiuga ni marageria uria mangihota gukorwo makirumirira mawatho ma kuhotomia utheremia wa murimu wa COVID-19. Ngiribotera Kameme TV, ritora koni wa Jiro wa Foro.